Клаус, вие веќе 6 години се занимавате со младинските медиуми и со медиумите овде конкретно на Балканот. Која е улогата на младинските медиуми? Mislim, ti omladinski mediji znaju jezik, znaju interes mladih, oni znaju načine na koji konzumiraju mladi medije. I to je jako, jako važno. To je neko znanje koje mnogi tradicionalni mediji jednostavno više nemaju. I zbog toga isto ne mogu doprijeti do tih mladih. Zbog toga, ja mislim, omladinski mediji su na neki način oni inovativni mediji koji su jako važni da se razvija moderno, suvremeno medijsko tržište. Дали сметате дека интересот на младите овде на Балканот е доволен во областа на новинарството и во медиумите? Ja mislim da jeste. Mislim, to uvijek obostrana stvar. S jedne strane, mladi se zanimaju za novinarstvo, za medije, ukoliko se isto mediji sami zanimaju za mlade i ukoliko ih isto uzimaju ozbiljno. Ja mislim da su mladi novinari danas zaista malo podcijenjeni, zato što oni dolaze sa znanjem kojim mnogi stariji novinari ne raspolažu. Naravno, stariji novinari imaju svoje iskustvo i moraju naravno isto prenijeti svoje iskustvo, ali to se zaista treba odigrati kao neka razmjena iskustva, zato što samo tako mogu i stariji novinari naučiti ono što svaki mladi čovjek na ovom prostoru zna. Што медиумите може да направат во поглед на ова прашање? Како да ги заинтересираат младите во оваа област? Najjednostavnije je daj mladima zapravo mikrofon u ruci i nek oni vode intervjue, na primjer, a ne stariji novinari. Najvažnije je da i mladi novinari imaju riječ o tome na koji način ćemo nešto prezentirati. Hoćemo li uzeti intervju sa ovim ili sa onim? Možda isto formulacija pitanja. Tu ima dosta razlika između ovih starijih novinara i mlađih novinara, da su mlađi često puno direktniji u svojim pitanjima, što puno više godi mladoj generaciji. Ima puno takvih malih trikova, ali uglavnom generalno se može reći daj mladom kolegi mikrofon u ruci. Кое е вашето искуство со медиумите и со работата овде на Балканот, особено со младинските медиуми како што сме ние Goce.mk или Radio MOV? Da. Ja generalno vidim da su ti mladi, ja ih zovem mladi mediji, omladinski mediji, da su jako otvoreni za suradnju i da su jako znatiželjni s jedne strane, da su jako željni profesionalizacije, ali isto tako razmjeni iskustva sa ostalima. I uopće ta znatiželja izaći van okvira svojih država i pogledati malo kako je to kod susjeda, kako je to možda, šta ja znam, u Bosni i Hercegovini ili u Crnoj Gori, kako je to u Srbiji, kako u Hrvatskoj, kako u Austriji, Italiji i Njemačkoj. Значи сметате дека младите новинари се повеќе отворени со видиците за разлика од постарите? Jesu i žele saznati puno više. I ja mislim da je ta mlada generacija već po tome što ima otvorenije vidike i želi saznati puno više. Zato što isto ima puno veće mogućnosti putovati. Da se dosta razlikuje od one starije generacije. Дали може да издвоите неколку добри и лоши страни на балканските медиуми? Каде може балканските медиуми да се подобрат? Ja mislim da generalno teško je reći. Ja mislim generalno ima ovdje na Balkanu neki pogled na svijet koji je И вие сте од Германија, можете да направите една споредба со германските медиуми овде на Балканот и така да издвоите неколку добри и лоши страни. И како можеме се тоа ние да го подобриме? Mislim, ono što je najveći problem medija ovdje je
da budemo iskreni, to su novci. Mislim, sa ovakvim budžetima kojima raspolažu medije ovdje je naravno puno teže raditi. Ali ja vidim s druge strane u mnogim državama medije koji su upravo zbog toga što ne raspolažu velikim budžetima, koji su postali jako snalažljivi i koji su ipak pronašli neki način na koji oni mogu ipak biti kreativni i privući neku publiku bez velikih novaca. A ja mislim da smo mi u Njemačkoj jako razmaženi. Da mi uglavnom kažemo, dobro, mislim, ovo možemo uraditi, ali daj mi kamermana, daj mi ovo, daj mi ono. I na kraju krajeva kreativnost se ne zasniva na novcima. Sama kreativnost se zasniva na tome da imam ideje i da ja želim riješiti neki problem, da ja ne želim napraviti neki korak. I ja mislim da tu ima na Zapadnom Balkanu puno više te kreativne snage. Vi благодарам.